Tani do të mësojmë se cilat janë kompetencat e disa departamenteve të gjykatave. Dëgjoni. Odeljenje za teška krivična dela. Ovo odeljenje sudi za teške zločine, teroristički akt, krivična dela protiv međunarodnog prava, zločine protiv čovečnosti. Departman za maloletnike. Ovo odeljenje sudi maloletnim prestupnicima. Opšte odeljenje. Opšte odeljenje sudi sve predmete u prvom stepenu. Odeljenje za privredne sporove. Ovde se može pokrenuti sudski postupak i razmatraju se privredni sporovi sa celog Kosova. Odeljenje za upravne sporove. Ovde se razmatraju upravni sporovi na celom Kosovu. Ovde se može i pokrenuti upravni spor. Do të përsërisim disa nga shprehjet. Krivična dela. Maloletnik. Prvi stepen. Privredni spor. Razmatranje. Upravni spor.